Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. New Youth Council West Kazil District mentah kasni hadin ke jenggut jengnam jong ipat pak kumju ru ki nongnya kali ki balai kenduk yang ni ke jeng cem jeng hadin kamai ni ut event nembar borok sekata kaba kalaban kia yang kisam berkunjung ru ke jenggut jengnam jong kemi pan maka jeng kenduk kali kaba ibu skul kun berkiwe-kiwe ke bentah kumju ru yui bah kejeng pentrikam ni ut event nembar ke lalong ru gawe ke bentar saya kejeng rem nak gawe kali hantam langi lek hanu langi mit nanu disebut yang di baki ya kenduk berni tenak leng jungi keseng mentah kasngi boleh kata trik mulai November ajar kue nilai kenduk ya Deputy Commissioner in charge isa PD sama banyak keren ban kerpat ya ubah ngikuahi nak leng jungi keseng badai ban penkut no ia kaneka jengkamai kali ori banumbar nomor ngisatu baga tak pelati pajba nomor ngiui bah kiwe ki tamasa nane kiwe pat ki bobun ki benta kala nang yat kila nang ailat nak yang jong ki Border District tekunta nak yang jong ngi kendu i banda kalian jugi adin balai keren bahaman ni ila keluar bah menurut lasan kasni ke kat kendai tarik pernah karwai arja apoi nak yang juga unsa penuhi ya ka order bahonsya no lanjut ya barok kali bakin kamai berkunjung kan long no kum bajulong kai terter kelayak kejeng kamai kum bajulong ngumla ro ban ong ban krunda kerpat yaki nongnya kali ki driver kali hantam lagi dei driver lokal ni tulis ni ginu bah kamai apo juga West Kazil District bah ka dor ke bah syong kali kadai ban long no kum ke dor ke bah mesua haswa juga lockdown kata kali jingkar pat jemi nomor lada nagali jingi kiteng be ya kadai dasekan bu jingi bai ba kayila satu ban nagali jingi ru ni sakar pat di dekat jingi kelang-kelang di jaka bamdai wangi bisni ya kata kam kamai kali jengki nongnya kali ki badai ki nong syakri jingi bai ba jengka kan hari dekat pat bah kador kali kali memang aku kolong musuh lah kadai sispa kolong tahu santau aku por musuh kadai menuan pai pat aku por musuh lihat dia banyak keren tu halur ke disusu nak liang jongki nombuk kali mentah lara kilat jadi cio kepala palat ya keparmit sisngi kepala tam parmit ru nak liang jong ke office judi tu ke pan be kumbas ko jar tengka ka we ka pambit lain nang tang ngam keren ka fitness ka don nak jong ka jing dan guna bagi we di guna lain nak liang jongi la snutu ye ni tang le keren ber sapi di semana nak liang jong i la ong ba kani kala kelajia khantam nadu ka Oktober nadu live we trik Oktober ka jingma terkum ko order kala kunno te hindai bat ka ba ikli nak ini driver ba nak yang jong ka office dum di tu ngantip kadai ke jing slam ban yo order ni kadai ke jing pom sai nak yang jong ki yang bakim tip dia kata e bun baki dang ye parle indrai ki mental sa fain kum ba kata ke sadai kuna kum basi ko jata ka te nak yang jong ni kerpat nak yang disi bomba ya kan dia kam ngili kerpat balak nung mentah senam dewan extend yang hadu ni mai Desember nang ba bahkan nomdon ka pan kenapa kan nombu juga nombu kali nomor hari ni buat sekatan kamai dan ka tak sia gini nya kali untan nak yang jong disi om bayar ni kam dia kam ani dan saya keren hawa kibol boleh pek nang ba dia pandai dia kalau dekat keseng ru hadin ba ngilas tu ba kibun ki pat ruwet nyok hantam apa West Kazil District kibun ke Tristan di kota kejeng kuat jong ikunun barang boker kebagi lai ya tu kana kibai kenduk bangi kikuat bakin penlong bagi jing sang he kum ki jing sang district ki jing sang presbytery bat kum ju ro ki parish bat ki we jing sang he jing sang sakil bat ki we te kum ta nak le jingi la kerpat ya Deputy Commissioner in charge jongi ba in charge kerpang nok nom ta joki nomor ngi bagi Diwali bat ki bentar ki festival ilayat boleh pat jadi jingeseng ikang te
nagalian jong i ong ba yak ni mata hot ka badon kam long ba itu giba penong jisa gidon kami ka permission mereka lese kan kanom long syuk kumiris nam palada te kumtar ngej kamba nagalian jong ki balang giba fer ba ni selas ngedon kam kemri mental singin sasim gede kalam ban yakendu nagalian jong isa long balak loi ban yakendu kata ka jik kendu ni takas